Hari ini Alyssa lagi mau merawat tanaman Oma. Halo. Yeah, give water to this plants. Yeah. And finish with your crackers? Oh no. Mama give water to the rose. Ini rose cantik ya, si kecil. Bunganya lagi pada nggak bermekaran karena udah masuk winter. Here, this tree, Alyssa. This tree. Truk. Nggak tahu ya pohon apa. Aku nggak ngerti nama-nama pohon. Yang di Jakarta aja nggak ngerti gimana yang di sini. Yay. Ini ditutupin itu bangku yang di teras. Jadi kalau dia musim panas atau bisa nongkrong di luar ada matahari, bisa barbekyuan di sini. Yes, Papa is working. There, Papa. Wanna go inside? Gangguin deh. Aku harus pegang Alyssa dulu karena dia ganggu papa kerja. Sedikit foggy di luar. Ini tuh dari kamar bajunya habis. Pemandangan di luarnya bagaimana kak? Asik ya. Ampun dingin banget di luar beneran. Agak berisik, motor knalpot tuh nggak ada. Tada, kita di sini. Alyssa mau use vacuum cleaner? Kamu dari mana bawaannya bebersih mulu ya? Let's go mandi with mama. Mandi dulu guys. Kamu Alyssa nih. Omnya ada siapin ini, friends of video kegiatan. Ini tuh aku pakai ginian gara-gara nggak kuat sih. Heater portable gitu. Belum mandi. Punya Ali. Terus dia nempelin ini biar mau anteng diajak mandi ya deh. Siap? Ali udah siap mandi? Sudah siap mandi? Siap? Rapi ya. Rapi, bersih. Jadi kalau Dutch itu dia di bawahnya itu pasti ada timbangan. Habis ya. Apa kan? Finish your crackers first, then we go shower. Ya? Outfit for today. Go biking. Bas, we moeten dadelijk weer terugkomen, dan maken we een foto, hè? Of een video. Ja. Zijn we nog een stukje verder? Where's he going? That is normal here. You go every day. Yeah. You go Yeah. with your Kids. With your kids. Bicycle. Yeah, with the bike. Cycling. And this is also Alyssa's first experience, in the bike. Yeah. And super happy. Dit heb ik wel.
Alyssa is playing. Is zo blij. Very happy. Dah. And she never did that in Jakarta. Oh no, we cannot cross. That's good, we put her in the bike. Ke taman tinggal nyebrang. Hoi, 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 hoi. Alyssa. Hoi, 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 hoi. Ooh, big smile. Asri banget. It's not so windy, yeah? This afternoon, Oh, no, but not. I feel it colder now. A little bit, yeah. Yeah? Because the sun is now not so heavy. Oh, yeah, not so afternoon strong, it yeah. is heavier. Yeah. Enak ya. The environmental, the surrounding area is very nice here. It's not too busy, quiet, not many cars, Fresh air. fresh air. And Alyssa enjoy outside. Alyssa Yeah. really enjoy it. No Then you trash. stay here, you can every day go Yeah. on the cycle, eh? But the problem is with Papa. He cannot leave his job. No, but maybe over a couple of years. Yeah, maybe when Alyssa starts going to school. Je zit op het straal op de fiets. Yeah! her smile is so precious. Ja.